akaba Dawidi Yemani arangije amapave ajya gutangira aho kategori rero inyuma ndabona amatake menshi cyane akaba yazamutse Joseph Enoke ntabwo ava mu ipine cyiza cyane Enoke ntabwo ava ku ipine kandi ikibi cy'umukundiye kumutwara mugeze mu metero magana atatu arabica muri sprint baramuka bazamutse Enoke arabica muri sprint abatwara itape Muhoza sinzi ikibazo yagize gusa Muhoza aze gukina areba ibi ahangaha Enoke ndetse na bagenzi be batangira gushwana batangira gushwana gutyo biratuma Dawidi Yemani agenda bajya kujya muri rompo hano kuri ndabona Enoke uri gucunga cyane Joseph inyuma ye hari umusore w'umwongereza Joseph nawe uri hafi muri karatu maji nawe ku mwanya wa 10 Dawidi Yemani yinjiye Dawidi Yemani yinjiye muri iyo kategori amaze kurenga muri rompo yari kwirebero Dawidi Yemani umukinnyi w'ikipe ya Bike 8 ese mama araza kwitwara muri iyo kategori uruhana mukuru busangiye kurya Dawidi Yemani Dawidi Yemani yahisemo guhagurukira Dawidi Yemani yaragukiye kwakatesha iyi ni ikimenyetso cy'umunaniro kubera ko noneho bivuga ko mu mukino w'amagare iyo wagurikiye nko kuba mwamaze kunanirwa wowe uri gutakaza ibihe kuko usa nkaho umubiri wawe ukoresheje imbaraga itusubiza hanze gusa inyuma urabona abakinnyi batanu beza kuri classement generale barimo baragerageza Enoke batangiye gucunga impande n'iburyo atake ndabona atake ya William Joseph aragiye ese Joseph amasegonda abiri araza kuyakuramo reka turebe Joseph ndabona Enoke muri Branda muri nyuma Walter Karizone muri nyuma ndetse na Joseph yanze kuvaho amasegonda atanu hagati ya Imani ndetse n'aba bakinnyi bamukurikiye barimo mayo jaune Dawidi Yemani mu mazi abira Dawidi Yemani mu mazi abira gusa ntekereza ko byari bizageze ku musore William kugira ngo mugerageze afite amasegonda abiri icyo agomba gukora nibyo podium agomba kwicunga ariko nukurira kugira ngo atagira icyo atakaza Dawidi Yemani arahindukira Dawidi Yemani yamaze gushira Dawidi Yemani yashiririye Dawidi Yemani kilometero cya nyuma kibi cyane muri kilometero cya nyuma uyu ni umusozi buri muntu urabona ko nawe zigzag William zigzag birandi ko bizatangiye kwanga Dawidi Yemani arenfonsa byiza cyane kuba muri trajectoire uko ndabona hari inyuma umusore ni Victor de la Parte umespanyol cy'ikipe ya Energy akaba ari ufashe command Enoke amuri inyuma Walter Karizone ari inyuma ye ndetse na William Joseph biracyakomeye abashaka top 5 bari inyuma ninduza kubikora reka tuye Dawidi Yemani arashinyiriza Dawidi Yemani arakanda kadaseze cyane ahangaye kiba gikeneye mu byukuri no kureba ese wazamuka umusozi kuri fuga gusigwa na Enoke amasegonda ne yonyine ni nayo mpamvu mwabonye ko kuva kwa Rekose Energy inyuma ndabona ataka indi muri groupe mayo jaune aramwataka William Joseph Enoke aramukurikira William Joseph arafata Dawidi Yemani mu mazi abira William Joseph aragiye ariko ndabona Joseph umwongeza asigaye reka turahe kilometero cya nyuma Dawidi Yemani uri gukora iki ko bagufashe Dawidi Yemani uramubona mayo jaune yafonga William Joseph Enoke mucunge neza ndabona hano ni de la Parte Victor ataka Dawidi Yemani arashiriye Dawidi Yemani groupe mayo jaune yamufashe nyamara bimarege hano kwinjira muri Kana Olympia gusa cyara akapondo gatari karekare ndabona hariya de la Parte mu Espanyol ese yakora nk'ibyo Cristiano Tigez yakoze amuri inyuma cyane Enoke mu Brahanda agomba gukontorora izi etape no kubyirengagiza iyi etape yaba kwitwara byari nko gutoragura zaho mu bishingwe icyambere agomba kureba ni umwenda mwiza Dawidi Yemani ese Dawidi Yemani yabasha gushomeka reka tuze turebe uburyo Enoke agiye kwitwara Enoke ndetse na de la Parte abayobozi hano bose bavuga ati ninduza kubikora ngiyi impamvu igarira urukundo reka tuye Dawidi Yemani yamaze gushirira Victor de la Parte ati ko mutaza ninduza hatangiye ko gusigana ninduza gufata icyemezo ndabona ese de la Parte agiye kwakserera ndabona hariya baracyari batanu Joseph umwongereza afata icyemezo aragenda ariko Enoke mu Rwanda kuva mu ipine mucomeke Enoke ntutuma agenda inyuma ye ndabona Walter Karizone uyu nabo nicyo basabwa niba bivuga baramutse bagere hano rimwe ariko noneho Walter Karizone akaba ari nka mbere Enoke akaza kuba ari nka gatanu Walter Karizone niyo mpamvu rero Enoke agomba kuba muri position ya kabiri kubera ko ntabwo agomba kumuha umwanya wo kugira ngo hagati yajyemo abantu Joseph aracyayoboye Enoke ari inyuma ye Walter Karizone de la Parte Dawidi Yemani ndabona kugaruka k'umukinnyi w'ikipe ya Quick Step ndabona Kent Ben aragarutse Kent Ben agaruka biraza gutuma Kent Ben ahita ahindura imiterere yangaha kubera ko abanyarwanda bareba igare hano ni byiza cyane reka turebe Joseph arakomeza akserera Joseph azamuye abantu hano kuri Furgas amamodoka yamaze kuhagera bageze hano mu ya Kana Olympia Enoke arataka Enoke doit tout dire de libertà Enoke zabika Kana Olympia Enoke
mu gihugu cya Ghana yegukanye Tour du Rwanda 2023 Enoch ayta haqiqa yaqarani ayta muti kayta mawani 양조되게죠. byumvikana rero abanyeterabariano bagomba kwishimira yuko kugeza ubu Afurika bari ifite mu biganza byabo. reka rero dutumikira abadutumye ubundi tuze natwe 양조되게죠. byumvikana rero abanyeterabariano bagomba kwishimira yuko kugeza ubu Afurika bari ifite mu biganza byabo. reka rero dutumikira abadutumye ubundi tuze natwe ambasador ay fatahna uti asma an bat warikh dabti